Reka dufate Bibiliya zacu Luka 13 umurongo wa 22 kugeza kuri 20 kugeza kuri 30. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza bati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twarariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibimwe. Aho niho bazaririra bakayikenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazava abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Amen. Amen. Ana magambo ya Yesu arakomeye cyane. Urumva ko uyu muntu yamubajije ngo ese ni benshi bakizwa? Ntabwo tuzi ikibazo cy'uyu muntu. Mu bisanzwe ntiyari kureba iby'abandi, yari kwireba ubwe nimba akijijwe. Amen. Ngo ese ni benshi bakizwa? Umwami aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko hari igihe abantu bazabyifuza ntibabibashe. Amen. Igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga urugi, none bagatangira gukomanga bari inyuma hanze. Nawe ngo azababwira bavuga ati, mwami mwami dukingurire. Azababwira ngo nimugende, sinigeze mbamenya, sinzi aho muturuka, je ne sais pas d'où vous êtes. Ariya ku murongo wa 25. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Amen. Simbazi, sinzi naho muturutse. Ibi rero ni ibintu bizabwirwa abantu benshi. Nicyo kintu kibabaje, kuko abantu benshi bariyita ko bakijijwe. Kuko abo bakomanga n'abantu bazi umwami, kuko bavuze mwami mwami, kuvuga ngo ni izina basanzwe bakoresha. Ni bande bakoresha izina rya Yesu? Ni Abakristo. Amen. Bazavuga ngo mwami 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 dukingurire, azavuga ngo ntabwo abazi. Hanyuma 26. Nibwo muzavuga muti, kandi twarariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe. Tugira aho barariraga imbere ye, bakanywera imbere ye. Nimwifate mu buryo bw'umubiri bwo kurya gusa. Oya, ni kuvuga ngo barumvaga ijambo ry'Imana, barateranaga. Kuko mu buryo bw'umwuka ubu turavuga ijambo ry'Imana, turarya. Amen. Ni abantu mu materaniro. Kandi ngo wikishije mu mayira yabo, dans nos rues. Azababwira muri 26. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. 27. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibimwe. Sinzi aho muturutse. Urabona umwami akubwiye ngo sinzi aho uturutse, ikibazo gikomeye cyane, uzaba uri mu ngorane. Hanyuma 28. Aho niho bazaririra bakayikenyera amenyo,
mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Amen. Amen. Mbere na mbere aya magambo yayabwiraga abayuda bamubonye, baramubonye muri bo, yarigishije mu mihanda yabo, muri quartier zabo. Mbere na mbere ubutumwa buri adresa ku bayuda bamubonye. Ariko rero ubu buratubwira twese, kuko kumumenya ni kimwe, gushishikarira mu gakiza na buri kindi. Nuko twabibonye mu gitondo inyigisho ku marembo ya Yerusalemu mu gihe cya Nehemiya, amarembo 10. Buri rembo rifite ibisobanuro mu mwuka. Twasanze yuko agakiza ntabwo ari ikintu cyoroshye, harimo amayetape menshi. Bazabwira ngo mugende simbazi mu ngo z'ibimwe, niho hazabakurira no gwekenya amenyo, mu gihe Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abahanuzi ngo bazabibereye mu bwami bw'Imana. Bazabibereye mu bwami bw'Imana banezerewe. Hanyuma 29, hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangire mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Hano niryo jambo rero tuvuga uyu mwanya. Umwami arahamya ko mu bwami bw'Imana bazava mu mpande zine z'isi, kuko yavuze ngo bazava iburasirazuba. Iburasirazuba y'Abashinwa hariya, bazaba bari mu bwami bw'Imana na Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi. Bazava iburengerazuba, ni mu bice bya Burayi za Amerika hariya. Hazavamo abantu bicare mu bwami bw'Imana na Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi. Bazava n'ikasikazi mu bice by'abarushye hariya, nabo bazaboneka mu bwami bw'Imana. Bazava ikusi, majyepfo y'isi, ni twebwe muri za Afrika. Nuvuga ngo muri Afrika hari abazavayo bakazaboneka mu bwami bw'Imana, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ariko ngo kubamubonye benshi muri kiriya gihe cye n'ishyanga ry'Abayuda, benshi bizababera urubanza rukomeye. Amen. Na nibyo umwami avuga. Ni ikibazo gikomeye kuba waramubonye n'amaso yawe ukamumva. Amen. Hanyuma akaza kubwira ngo sinkuzi. Ni ikibazo gikomeye. Nibyo ababwira Abayuda hano kuri 21 Matayo 23. Turo turafata ibyo Abayuda ariko ngo twitwigishe natwe. Ntabwo umuntu akizwa rimwe ngo birangire, ni urugamba. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Amen. Ngo Abayuda bw'Imana bazabunyagwa. Bazabunyagwa, hanyuma buhabwe ishyanga rizera imbuto zabwo. Niriye shanga avuga hano? Ni itorero. Ese itorero dushobora kwera imbuto Imana yifuza? Cyo ni kibazo cya buri mwese. Nimba baranyazwe ubwami, none Imana ikabuha itorero kugeza igihe itorero rizarangiza urugendo, none ikongera ikabagarukira bo. Amen. Kuko ntabwo Imana yabaretse burundu. Ariko Imana, ubwami mbere bwari ubwabo. Ubu bwami uyu mwanya turavuga mbere bwari bugenewe bo. Uko bari yaribo ba mbere Imana yageneye ubwami. Yesu abita abana b'ubwami. Ngo abana b'ubwami bazisanga hanze y'ubwami. Abo ni Abayuda. Amen. Haleluya. Kuko yabwiye Umusamariyakazi agakiza gaturuka mu Bayuda.
none ubwami banyazwe bambuwe, nibwo twebwe uyu munsi twitwa ko turimo. Kuko ntabwo tuzijya ubwami bw'Imana, tuburimo mu buryo bw'umuganura. Nibyo Imana ivuga. Amen. Ubwami bw'Imana nubwo buzaza ku mugaragaro, ariko bwaramaze kuza, buri muri mwe mu buryo bw'umwuka wera. Luka 17 umurongo wa 20-21. Kuko hari abantu benshi b'abanyadini bibaza ngo ubwami bw'Imana buzaza kandi bwaramaze kuza. Buzaza kandi bwaraje nk'umuganura. Amen. Buzaseruka mu buryo bw'umuzuzo. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Amen. Ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Umwuka wera muri twe ni ubwami bw'Imana. Amen. Yesu Kristo muri abo bantu icyo gihe ni ubwami bw'Imana, ariko bo bari bategereje ubwami bw'Imana muri ya faze yabwo, igihe buzaza ku mugaragaro. Yego buzaza ku mugaragaro, ariko mbere ko buza ku mugaragaro, Imana yateganyije umugambi wa ko bubanza kuza mu buryo bw'umwuka, noneho bukaza buzanye umuganura wabwo, kugira ngo abizera bishimire kuba muri bwo. Ufite umuganura niwe azinjira mu muzuzo. Imana ihabwe icyubahiro. None rero bavandimwe, murumva ko ibyabaye mu Bayuda ni ibintu bikomeye cyane. Umwami yarababwiye ngo abana b'ubwami bazakwa ubwami, buhabwe ishyanga rizera imbuto zabwo, n'imbuto zo gukiranuka. Amen. Haleluya. Ese izo mbuto turazifite? Twumvise ko hari abantu bazabwirwa ngo nimugende simbazi, sinzi naho muvuye, kandi bazamubwira ngo mwami dukingurire, ngo sinzi aho muturutse, sinzi muri bande, ngo kandi ngo twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, wigishije mu mayira yacu, mu makaritiye yacu. Abo ni abantu babanye nawe fizikama, bamubonye banyuramo, ariko ntibigeze bahinduka, ntibigeze bakizwa. Kuba baramubonye ntacyo byamaze. Ariko dushobora kubaseka, kuko natwe dushobora kuba turi mu matorero, ariko nta mpinduka ziri muri twe, kandi Imana yatureba nta mbuto z'ubwami tumwerera. Iyo ni ikibazo. Amen. Hanyuma umwami abwiye Farisayo ngo ubwami bw'Imana ngo ntabwo ubu muri faze yabwo, ntabwo uvuga ngo buri hariya, bugeze i Nyamirambo, bugeze mu Mutara, ngo dore ubwami muri mwe. Buri muri mwe. Nimba buri muri twe, turi muri bwo. Nimba turi muri bwo, hari ibintu kibiranga, na niwe dushaka kurangiriza. Amen. Nimba ubwami bw'Imana buri muri twe, tukaba turi muri bwo, turabana b'ubwami. Nimba turi abana b'ubwami, hari ikintu kiranga abana b'ubwami, n'imbuto zo gukiranuka. Ikiranga abana b'ubwami n'imbuto zo gukiranuka. Imbuto kiranuka. Ese urakiranuka? Nicyo kibazo. Ikiranga ubwo bwami ni ugukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo mu mwuka wera. Ibyo ni biranga iki? Ubwami. Amen. Ikiranga abana b'ubwami ni iki? Ni imbuto zo gukiranuka. Ikiranga ubwami ni iki? Ni ugukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo. Amen. Abaroma 14:17. Ikiranga abana b'ubwami ni ugukiranuka. Ikiranga ubwo bwami
ni amahoro, ni ugukiranuka, ni amahoro n'ibyishimo mu mwuka wera. kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Amen. Ngubu ubwami bw'Imana. Amen. Ubwami bw'Imana ngo si ukurya no kunywa, ngo ni ugukiranuka, ni amahoro n'ibyishimo mu mwuka wera. Ese ibyo bintu ubirimo? Kuko twavuze ngo abana b'ubwami bari mu bwami. None abana b'ubwami barangwa no gukiranuka. Ese turakiranuka? Ubwami barimo burangwa no gukiranuka, ni amahoro n'ibyishimo. Muri iki gihe turimo, ntabwo mvuga ab'isi, ndavuga abita ko ari Abakristo, abita ko bari mu itorero, abita ko bari mu itorero. Kubera iki mvuga mu itorero, simvuga ubwami? Ni ukubera ko abantu benshi ntabwo bazi ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Bazi gusa ko bari mu idini cyangwa mu itorero, ariko la notion du royaume, ubwami, ntabwo bazi ibyo ari byo benshi. Wowe uzakore sondage ubaze abantu, uri mu itorero rihe? Ni mu itorero iyi. Ntabwo uri mu bwami bw'Imana, ngo ntabwo buraza. None twebwe twamaze kwiga, ese ubwo bwami uburimo? Ese gukiranuka kuragaragara? Ese amahoro yo mu mutima arahari? Kuko amahoro ya Yesu atandukanye n'aya mahoro y'abisi. Amen. Amahoro, yavuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye, ntago mbagabiye, ntago mbaha nk'uko isi itanga. Amahoro ya Yesu atandukanye n'amahoro y'isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amahoro y'isi, iyo bavuze amahoro mu isi, nuko bitacitse. Wabyumvise? Ariko amahoro Imana ivuga hano ntabwo ari uko habaye kuba bitacitse, ko mutumva amasasu. Ni amahoro ari profond y'umwuka wera. Amahoro y'Imana arinjira mu muntu w'imbere, ntabwo aturuka ku biri hanze. Ariko amahoro y'isi ni ukuvuga ngo nta gikuba cyacitse, ni ukuvuga ngo hari amahoro. None se mbabaze mwebwe, none mwebwe hari amasasu mumva? Byacitse mwabyumvise? None abantu bose bafite amahoro? None se nimumva se? Simvuga hanze, namwe muri hano bamwe nta mahoro mufite. Tubeshanye se? Dans le monde, la paix c'est l'absence de crépitement d'armes. Mwisi amahoro ni mugihe nta mbunda zivuga kandi nta byacitse bihari. Mwabyumvise? C'est ça la définition de la paix dans le monde. Niyo isobanuro y'amahoro mwisi. Ngo nta nkomanzi, nta byacitse, nta gikuba cyacitse, ngo ni amahoro. Ariko ubivuga mu mutima we ntayafite. Amahoro rero y'Imana atandukanye n'amahoro y'isi. Imana nivuga amahoro kubera ko bitacitse. Imana izana amahoro mu mutima wawe nubwo hanze bicika. Ayo niyo mahoro Yesu yadusigiye. Ariko ikibazo rero niki? Gukiranuka kurahari? Ni ikibazo. Nimba na gukiranuka guhari, ntabwo uri mu bwami bw'Imana. Amahoro ya Yesu urayazi? Ntayuzi. Wowe ntabwo uri mu bwami bw'Imana. Icya gatatu ngo ni ibyishimo. Ese ibyishimo birahari? Uraza kumbwira ngo nifitiye utubazo n'ibibazo. Bakubwiye ko ari nde azana ibyo bintu? Umwuka n'ubizana. Amen. Rero ubwami bw'Imana c'est une réalité burahari. Hari ababurimo. Nimba utaburimo hari ababurimo. Nimba udakiranuka hari abakiranuka. Kandi wo mu gihe cyawe
kandi munyura muri bimwe. Nimba udafite amahoro mu mutima, arabayafite kandi banyura mu bibazo bikomeye kurusha ibyawo, ariko imbere mu mitima yabo hari amahoro. Nimba utazi ibyishimo y'umwuka wera, hari ababifite kubera ko umwuka wera bamuhaye umwanya mu mitima yabo. Rero abantu benshi rero bitwa abakristo ku isi ntago bari mu bwami bw'Imana, bari mu madini, bari mu nsengero. Bwite bari mu nsengero, nose nizifungwa se barasigarana iki? Ko bari mu nsengero nizifungwa basigarana iki? Abantu benshi rero hari Imana irekura ibintu kugira ngo izo nsengero zifungwe, kugira ngo Imana ibereke ko ntago mwari muri ubwami, kuko ubwami ntawe ubufunga. Na numwe afite ifuzo gufunga ubwami. Ubwami buriho, buzahoraho, n'ubwami bw'Imana. Haleluya. Va mu nsengero jya mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana ntago babufunga, ariko insengero zishobora gufungwa. Ariko ubwami bw'Imana nta muntu abufunga, kuko ubwami bw'Imana ufite imfunguzo zabwo ni Yesu Kristo. Ubwami bw'Imana butandukanye n'amadini, butandukanye n'amatorero yacu yitwa dénominations mu Gifaransa, dénominations mu Cyongereza. Ibyo byose babirimo bari mu idini, kandi idini harigera rifungwa. Noneho abari baririmo bishurwa ngo bazimana, none bagasanga noneho ntacyo bafite, kubera ko idini ryo bari bafite, none idini barifunze. Iyo dini yitwa amatorero bayifunze. Iyo bayifunze rero barapagana, none baba pagani beruye, kuko ka gashinge kitwa anesthesi babateraga mu idini iyo bagiye guterana, agashinge kakabasinziriza ngo barajya mu ijuru. Aho gashinge rero Satani abatera kitwa anesthesi spirituelle. Ikinya bagitera mu mwuka, hanyuma kikagenda kigafata conscience, umutima nama. Cyamara kuwufata umutima nama, ntucahura iby'Imana ishaka. Hanyuma rero bafunga rero amadini rero, kagashinge bakakabura. Wabyibise bamara kukabura rero, urumva rero ibintu yose biraho, bakumva ko noneho ati idini ryacu bararifunze, itorero bararifunze, niyo mpamvu rero nasubiye inyuma. Itorero bararifunze, ndufite aho duteranira, Satani yarateye, idini bararifunze, itorero ryacu bararifunze, n'ubu ntago rirafungurwa, niyo mpamvu nasubiye ku kayoga. Itorero ryanjye bararifunze, niyo mpamvu nasubiye mu buraya. Itorero ryanjye bararifunze, niyo mpamvu ntagisenga, niyo mpamvu nta n'indirimbo nkiririmba, niyo mpamvu ibintu byose numva muri gihe nta byishimo, kuko baradufungiye. None bakajyaho rero bagatagira kuvuga amagambo n'utugambo. Ariko Imana mujura baza, mwebwe mwigezemo mu bwami bwanjye? Niba mwarabaye mu bwami bwanjye ntabwo babufunga. Ubwami bwanjye ni ubwami bw'iteka, nta n'umwe ubufunga, kuko ntabwo abubona ngo abufunge. Itorero bararibona, no kwishanya mbonera baragenda bakarishaka, bakaribona ngo riba mu murengo uyu, akagaraka byose mugende mufunge. Barafunga ku mpamvu zinyuranye. Amen. Ariko se genda ufungue bw'Imana. We Fabien, wowe uri umukozi ushinzwe kujya gufunga amatorero, sibyo? Okay, ntushobora kuyafunga se? Genda Gahanga ufungiye itorero ryitwa gutya. Iryo torero mvuga ntabwo ari itorero ry'umwami, itorero ry'umwuka, umubiri wa Kristo. Ndio ndavuga idini. Twibeshe tukita amatorero kandi ari amadini. Genda ufunge Gahanga itorero ryitwa gutya. Ntugende se ukarifunga? Urarifunga. None genda ndaje rero, genda ufunge ubwami bw'Imana. Genda ufunge ubwami bw'Imana. Urawufunga hese? Twebwe rero tukwiye kuba mu bwami bw'Imana, ntabwo ari mu madini. Kuko buri hose, ngo ntabwo bavuga ngo buri hano ngo bwimukiye
hariya nagiye hano ndabubura asanga babufunze ariko buracyakora hakurya, reka niwukire hakurya, maze iminsi naterana, hanyuma nagerayo na hano bwimukiye hariya amajyepfo, ngiye majyepfo maze iminsi naterana, ubwami bw'Imana buri hose. Amen. Nta numwe ashobora kubufunga. Ndagushishikarira kuva mu idini nubwo wowe uri kunda, n'uwo wararivukiyemo, ababyeyi bari bakubayariyemo, sibyo? Va mu idini. Va mu idini mukira mu bwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana nta muntu ubufunga, kuko ntabwo abubona, ntazi n'imiryango yabwo ahiri. Amarembo tuzi uyu munsi. Rero ikibazo rero abantu bafite, bari mu madini ya gikristu, ntabwo ari mu bwami bw'Imana. Nabaye umupagani kuko itorero ryacu bararifunze. Ntabwo ari itorero, ni idini. Amen. Haleluya. Mukanya nituza kuva hano, abari mu bwami bw'Imana baburimo. Amen. Kandi bubarimo. Nuvuga ngo aho bagenda bari muri bwo, baryama bari muri bwo, babyuka bari muri bwo. Nta muntu rero aza wavanamo kiretse bo baretse umwami kumunezeza. Nawe ubundi bazajya bafunga amatorero muhinduka abapagani, bongere bafungure mugaruke, hanyuma bongere bafunge utangiye gutora akabaraga ko mu mwuka, bongere bafunge, wongere usubire hariya urire ngo bafunze. Abandi bo n'ubundi ntacyo babwiye, kuko n'ubundi bari mu idini kandi bataririmo, nabo barahari. Ni nkuko bavuga ati narambiwe biyare, numvise muri veterari giterano ugatuza. Abo nabo babaho bafunga badafunga, ibyo ntacyo babwiye. Ariko none ndavuga babandi bafite akadini mu mutima, mubwe muti baragafite mu mutima, ti akadini baragafite mu mutima, akadini baragafite mu mutima, mubwe muti ni nkora mutima z'akadini. Abo rero iyo bakabimye, iyo bagafunze, abo bagira gahinda. Ariko abana b'Imana bafunga bagira gute? Aho twebwe twita mu nsengero. Mu nsengero ni inzu zubatswe n'amaboko y'abantu, izo bashobora kuzifunga. Ariko twebwe turi mu bwami bw'Imana ntago tuziga tugira gahinda, kubera yuko mu bwami bw'Imana ntawe utuvanayo. Kuko nituvamo ngo tungere twinjire, turimo twavukiye mu bwami bw'Imana kuko kwizera Yesu, vuka bwa kabiri, dukurira muri bwo, turiho tagenda muri bwo, dukorera muri bwo, turyama muri bwo, tubyuka muri bwo, tuzaza urugendo turi muri bwo, kandi tuva muri Yesu tukomeza kuba muri bwo. Imana ihabwe icyubahiro. Nta numwe rero azigera afunga ubwami bw'Imana. Ariko izi nsengero bashobora kuzifunga n'ejo mu gitondo, kila mtu kwake. Amen. Umuntu wese iwe. Bafunga forever. Abana b'ubwami bagumara abana b'ubwami. Turi abana b'ubwami. Amen. Ariko abatari abana b'ubwami, abo nibo bagira ibibazo iyo bafunze ibyo twebwe twitwa insengero, bo bakabyita itorero. Mwabyumvise? Iyo bafunze urumva baba babuze kagashinge kuko gusinziriza imitima nama yabo. Rero muvandimwe, ndarangije. Ntuzigere uba umunyedini, ntuzigere uba mu nsengero gusa, ntuzigere uba mu byitwa amatorero gusa, ahubwo wibaze, se ndi umwana w'ubwami? Cyo cya mbere. Ese ubwami burimo? Cya gatatu, ese ubwo bwami bwago bundimo? Ese bose babuze aho basengera, ese jewe amen nzahita mu mupagani? Ese ubukristo bwanjye bugengwa n'umuntu? Ese gusenga Imana kwanjye bigengwa n'umuntu? Ese gukiranukira Imana bigengwa n'umuntu? Iyo uri mu bwami hari ibibazo twibaza twebwe bituvuna,
bidafite impamvu. Ntago dukijwe kubera yuko tuza hano cyangwa tujya mu masengero yacu. Nuba amasengero yafungwa imyaka 10, abana b'ubwami baguma ari abana b'ubwami. Kuko ubwami nta muntu ubufunga. C'est une réalité spirituelle. Buri hose kandi bihe byose nta muntu rero abufunga, ntibishoboka. Na Satani ubwe ntiyabufunga kuko ntabwo abushoboye. Ubwami bw'Imana buri burakora. Bwatanguye ari akabuto gato, nako akabuye gato, buri burakura, buragara, bufata isi yose. Ubwo n'ubwami bwa Yesu Kristo, umwami wacu. Imana ishimwe. Ngiryo jambo rero ryo gusoza aya masengesho. Amen. Oya no gusoza kuyiriza, kubera ko amasengesho turakomeza ku cyumweru. Nashaka rero umuntu wese gusa amwe n'iyi minsi yose y'amasengesho usoze wibaza, amen, nimba uri umwana w'ubwami cyangwa nimba uri mu bwami cyangwa nimba ubwami bukurimo. Umwana w'ubwami arakiranuka. Ubwami bw'Imana ni gukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo mu mwuka wera. Nimba ibyo rero bidahari, wibaza ikibazo. Mwabibise? Ni byiza kugira ngo urangize amasengesho wipozisiona, uzi neza aho uhagaze n'icyo uri cyo. Naho ubundi tuzaba tugenda nk'imburabwe bwenge. Imana ishimwe. Birumvikana? Ubwami n'idini mwabitandukanije? Ubwami nibyo twita amatorero mwabitandukanije? Sindiho ndavuga itorero rukumbi rya Yesu. Mwabyumvise? Amatorero kuko byitwa dénominations. N'amazina. Ariko bikaba ntawe bihuriye n'ubwami. Reka rero dushima Imana igihe tumaze muri amasengesho. Haleluya. Mwami turagushima iyi minsi 5 tumaze imbere yawe, dushaka mu maso hawe. Turizera yuko watwumvise. Turizera yuko imitwaro twaguhaye warayakiriye Mwami, kandi watangiye gukora. Tuzabona ahatari inzira uhaca inzira. Tuzabona ibidashoboka bishoboka. Tuzabona ibitari bihari biseruka bikaboneka, kubera yuko utatubwiye ngo tugusenge kubusa, utatubwiye ngo dushake mu maso hawe kubusa. Turagushima rero Mwami iyi minsi wabanye natwe. Turizera yuko Mwami Imana amasengesho ya buri wese yahindutse imibavu imbere yawe, kandi amasengesho Mwami yo gucinzira nayo yacinzira. Turagushima rero yuko watugize abana b'ubwami. Reka ubwami bwawe bukomeze butugaragaremo, natwe tubugaragaremo. Tutandukanye idini ya Gikristo hamwe n'ubwami bw'Imana. Tuba abana b'ubwami kurusha kuba abana b'idini. Tuba abana b'ubwami kurusha kuba abana dénominations runaka. Uduhe Mwami kurangwa n'imbuto zo gukiranuka. Uduhe Mwami kurangwa n'amahoro yo mu mutima. Uduhe Mwami kurangwa n'ibyishimo mu mwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen. Amen.